گلستان لباغ من بوزبستان ای دل بره دم گلستان ای دل بره دم گلستان چلمسی گل باغ و بستان وران از اون تدریسی رادیوی دنگی گلدبن جنابدان چنا رادیو دنگی گلدن باش کدرن هجایی رو 12 کانون 2023 سه مل بروکتری ساعت 12 آمدیجی ساعت 14 امنوچه نیو رو پیش کش بکن دست بکه چند سرنوچه دم پارتی خواست مجلس تاوله به مجرات تجدید بجوه ایهاده خواست شانده اثر بخواه بچه امراله گرتین دگره ده گوتن هیوی آوان هیوی آمه گله کی جدر وحیه قصده دکن توپین داعشه دیتن یعنی که خواست همو ازدی 18 کارونی بچن سر صندوقان و ایرو دست بکا ججنا ازیه سروک وزیر عراقی 4 روز بطلانه دا ازدیان دوباره روز باشه رو کدار هجا بری هم دست بنوچه خواه بکن نوچه که دقیقه دایم باره پاره بکن ارتشا ترک آداگر کر بمب بار دومان خواه یاد باشوری کردستانه بردام دکه لحرمین پارستنا مدیا ارتشا ترک گوندگی آمدیه بمب باران کر ارتشا ترک آداگر کر در دورا گونده گوهرزی یه بسر آمدیه و بمب باران کر اب نوچه بساعتا باشور لساعت لسیزده و نیوان که تا آجانسی آگاهی برفرهتر نهاتن بدست خستن پارێزان ڕێبەر عەبدوڵڵاه جۆڵان ji bo hevdîtinê carek din serlêdan kirin parêzerên biro hiqûqa sed salê ji bo hevdîtina bi muwekîlê xwe rêber Abdullah Öcalan re serlêdaneke din kirin ji parêzeran Raziye Öztürk, Cengiz Yürekli, İbrahim Bilmez û Emran Emekçi serê li ser dozgerê Komara Bursa û Müdüriyeta Girtîgeha İmralı'dan di heman demê de parêzeran ji bo hevdîtina bigirtiyên din ên li İmraliyê Ömer Hayri Konar Hamî Yıldırım û Esya Aktaş re jî serî li ser dozgerî û Müdüriyeta Girtîgehê dan mafê hevdîtinê yê rêber Abdullah Öcalan û her sê girtiyên din ên bi malbat û parêzeran re bi hincetên cezayên dîsîplînê tê asten kirin di navbera salên 2021-2023 de her yek jê ji bo sê mehan herî kêm 5 cezayên dîsîplînê li rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din hatin birîn û mafê wanê hevdîtinê hata asten kirin tevî hemû serlêdan û îtirazan jî sedema cezayê dîsîplînê û hejmarên dosyeyan bi parêzeran re nayên parvekirin Dem Parti Banklı Komisyona Meclisê kir ku têkildarî tecdîdê tavlê bicive parlamenterên Dem Parti Banklı Komisyona jêrîn a lêkolînkirina mafên girtî û hikûmxwaran a ser bi komîteya lêkolînkirina mafên mirovan a meclîsê kir ku ji bo serdana girtîgeha İmraliyê bike civîneke lezgîn pêk bîne di serlêdanê de hate ragihandin ku ji bo pêşîgirtina li îşkenceyê divê serdana grava İmraliyê bêkirin ku ev yek berpirsyariyeke hiqûqî ye û hat gotin îşkence li dijî destûra bingehîn û peymanên navnetewî hat dest nîşan kirin ku eger îşkence dewam bike û komîsyon berpirsyariya xwe ya parastina mafê mirovan bi cih neyne wê bê wateya parêzvanê sîstema îşkenceyê hat bibîrxistin ku komîteya mafê mirovan netewînê bûyî ji bo sîstema li grava îmralı pênaseya îşkenceyê kiriye û hat xwestin ku biryara netewînê bûyî ya ji bo rakirina astengiyên li pêşiya ragihandinê bêne rakirin bi vê daxwazê ji komîsyona jêrîn a hate xwestin ku serdaneke lezgîn li girtîgeha İmraliyê bike bi vê serlêdanê tê xwestin ku şert û mercin rêber Abdullah Öcalan li gorî mafê mirovan bêne sererast ji bo vê hewdan bêkirin û serdan li girtîgeha İmraliyê bêkirin Sibel Çapraz ji got divê demir dest şandeyên serbixwe biçin İmraliyê hevseroka îhada Curemergê Sibel Çapraz anî ziman ku divê şandeyên serbixwe bişînin grava İmralı û got divê pirsgirêka Kurd were çareserkirin Sibel balkişan ser têkoşîna li zindanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê got li girtîgehan 651 jê bigiranî
1500 جزیدتر گرتین نخواشنه مافی تندرستی گرتیان به تمامی هاتیت خسب کرن حتی کو گرتین نخواش نیم برمرنه و سقط نبن نایم بردان بنگاه سیاست آل گرتیگهان و شر تایبجی تجید آل ایمرالی جبو ویجی دوی دمل دست تجید آل ایمرالی ور راکرن و جبو چار سریا پرسکریکا کرد جی به اجران ره هفدیتم بین کرن جبر کو مخاطب پرسکریکا کرد برز اجرانه چلاکیا گروا برچی بنا لگرتیگهان جی دجبریا جبو چار سرکرن و تجیده سیبل چاپراز دازانین کو ریا چاره سری جی کریدا چاره سری جی دیاره او گود وی بی کو چالاکیا گروا برچیبونی ور آستا کو گرتی جان خواج دست بدن دست را داری چاره سری با افرینه دوی گرینگیا جواکی عبدالله جلان ور دیتن سیبل هریداوی بانک له وزارت داده کر کو شانده که جی احاده بشینه گروا امراله او گوت ام هیوی دکن کو د دمک نزیکته برسوی بدن ودا خوازم دوی د دمک کنده شانده که سر بخوا بچه امرالیه شرطن لور ببینه گرتین لور ببینه او با آگاهین کو جگر را ببن برسو ورگره ام دخوازن دمل دست اف دخوازمه ور قبول کرن او پرسکریکا کرجی ایدی به مخاطب ور چاره سر کرن جی تفدمی بانگا بشتاری چالاکین جبور ریبر عبدالله جلان تفگر جواکا دموکراتیک تفدم بداخویانی که نویس که بانک جواکا نام نتوی کرکو زخته لدولت آترق بکن داکو روشا ریبر جلان زلال بکن و برپرسارین خواهد جهبینن تفدمی گود به وی سردمه ده ترکیه دبینه کو ناوندا سرکه آباندوره لسیاست حریم و جهانی دکر ریبر جلانه لورا بزانه بون سیاست آخر کرنه دمشینه دا کو دوزار برو جلان نجی هندر و نجی جدر و نه پیشتنه چه به وی که دولت فاشیست هولده سوجین خوین هوانه بنخومینه جبو برپرسیارین خوین هم بر ریبرتی دروه لسر وی که دوی حکومت فاشیسیا ترک جبو هفدیتن و سردان فرمی دستوری بده و پشتی ارتجی روشار برو جلان چیه جرای گشتی را زرال بکه تفدمی دسری در خستنین دبن سیوانا نتوینی گبوی و سازین تکداری دوزین گرتیان و سیپیتی ده بانک لتواهی رخستنین حقوقی و سویل این نام نتوی کرکو زختی دولت آترک بکن و بانک لگلان و پیکاتین کردستان هرم و جهانی کرکو پشکریه بدن برخودانا همدمی ربرتی جگل جی خواسکو بشتاری چلاکین کنفدانه ین لباجارین باکر و روشلات سوریه جبو پشکریه چلاکیا گرتیان ببن گرتی افشازه رو جند گروا برچیبونه دنه گوتن چاره سری با آزادی اجاران پیکانه چلاکیا گروا برچیبونه دور وگری کو گرتین سیاسی به مبست آزادی فیزیکی ربر اجاران و راکرنا تجدید دانه دست پیکرن دروژه شازمین ده دودومه گرتین لگرتیگه ها تیپا ف هجمار یک باول هیا بلند یا کرکلارا ازمیره تکداری چلاکیا خو نامه یک نویساندن بالکشاندن سر پرسکریکن ترکیه کردستان و روشراتا ناوین گرتیان گود ریا چاره سریا کریزین آبوری سیاسی و دموکراسی ین ترکیه و روشراتا ناوین به چاره سر کرنا پرسکریکا کرد آبرین عادلانه و دموکراتیک بکانه افجی به شرط آزادی ریبر عبدالله جلان دبک و گلی کرد اوج خوراوکی سر مذاکره وان دیار کریه گرتیان بانگا تبلیبونا کامپانیا جهانی اجبو آزادی ریبر جلان لگلین کردستان و ترکیه کرن و گوتن موکی گرتین سیاسی جبو چاره سر کرنا وی پرسکریکی 27 مجدار 2023 دست بگروا برچیبونه یا بدم و بدور وگر کر هکه افدا خوزامه روانه پیکانین امی چلاکی خواه با آوه که دجوارتر بدومینن ام بانک لهر کسی خودی رومد دکن کو پشکریه بدن ویت کوشینا برومد جنن لگرتیگاه جران یا قیسریه جی تکلداری چلاکی خواه بریا پاریزارین خواه پیامک شاندن جنان گوت ام پینچ هوال تبر چلاکی گروا برچیبونه یا بدور وگری بونه برز جران جبو گرام پیدیوی که گرینگه ایدی روش اف روژه اف نه روشکه کو ام لبنده بمینن جبر وی که چه بکفه سر ملیمه امیوی بکن ام دخوازن گلیمه و دوستین مجی تبل وی پینگاوی ببن هیویامه و آرمانجامه هر کدو چه مزنده به و چه دبه بلا ببه امی تقص بسر بکبن خزمین گرتیان جی استانبول چلاکیا گرتیان و مالباتین گرتیان سلاف کرن گوتن امجی تشتکی بکن مالباتین گرتیان ده چلاکیا گروا برچیبونه ده یان استانبول دجین لدج آنین زمانکو چجده سیوان به
و یجبو زاروکن خواه بجه بینن برای گرتی بناوی ایسا ایپکلی یلی گرتیگاه هجمار نه اصلیوری آلی ایپکلی دیار کر هکه حتی محصبات جبریز جولان خبر نه گرتن گرتی به بریارداری چالاکی خبر دوام بکن ده همان دمیده هری زیده هیویا گرتیان جدر و هیا ام مالبات چه جده سمبی امی بکن خوشکا گرتی نخوش اردال özel yeli girtigaتی پاره یا متریسی کمرو آلگلجی تجیدال امرالی ببیرخست و گدوی امجی تشتکی بکن برخوادانا زندانا هموا پیروز دکیم سفکتنی به سفکتنا یا ما دپرمک چه بو مرکز استو امرالی بو عبقات سریل هلدان نهشتن ما گاهی کی جه هلدن ام نزانن ساغه چاوای ام نزانن گرتی ماجی جبونا کی تجید را به بدن خدانه برگره و بر چی بونه ازبان یکی جدایی که گرتی هموارد بیجم دیوا و وارد بیجم گرتی استانبول ایرو استانبول دیجم اجی وک خوش کیا گرتی نخوش از دبیجم رابن تشتکی زاروک خراب بکن ایرو زوب صبا درنگا بلاد گرتیگاه ده تابوت ندر کفن بسیدی اما جا گرتی موری جهوا بواره هفدیتن ببینن بواره بس و تجریت الوا بکن گروا امرالیه جی تجریت لسر سروک ما بلا ابوقات مهرن هفدیتن کی پیرا ببینن ام نزانن آگاهی و سوه چار هیویه ام آگاهی جناهل ام نزانن ساغه نساغه ام ویجی نزانن بیلگی کی نادنا عبقاتا نادنا مالباط نادنا ما اوجی انسان امجی تف انسانن یمجی نخوش آنین تداوی ناکن صبح حیاتا خو جیانا خوش دست بده یه بیجی بین قنماسی کر یه بیجی قلق رزی در باس کر وقت کشن ده بیجن بین قنماسی بیجن عقلی خوش دست دابون سری خو درادان خو کشتن نا بیجن الله ما کشتیا دایی کنو امرابن امزارو که خورد چپ کن استانبول راب سر خو بس ایدی بسا ام لبندا تابوتا نمینن ام بندا جنازه جی نمینن ام بندا تکسی نمینن ایرو که زبان تشاوت ام رابنا سرخوا تکس نکاری پیشیا ما بگیری و ام دست بدنا هفدو تکس نکاری دست ما بگیری بس ایدی ام استانبول جی رابن تشتکیش بنا زارو که خوا ام بکن از دخوازم سلاف و حرمت ایرو گودای که می کتینه گرفا برچیونه عدالت نوبتا عدالت جی تگرین از بجنا خود برواجی طوینم ادبیجم خباطا وار جی سفکتن ازمیری آمده و نیح ام استانبول جی امی جی تشتکی بکن بشترین کنفرانسا انسیاتیفا سوریه گوتن ریبرتی نرخین جیهانی دانرونشتاندن حقوقناسین سوریه به دروشما بن پیکرنا زاگونا ناونتوی یا دربار 2000 ریبر عبدالله جلانده و ماف ده عدالتی ده ده کانونه ده سالوگر روژا مافی مروانیا جیهانی ده کنفرانسا یکمین انسیاتیفا سوریه یا آزادیا ریبر عبدالله جلان پیکانین پاریزرین کوتبل کنفرانس بون جان فرا آخوین پاریزر انور الاسر گوت حقوقناسین سوریهی جهمو دوران تبل کنفرانس بون اموگی پاریزرین باکور اروشرات سوریه دبینن کو ام دریا پیکانینا ربازک قانونی دنه و ظلم سر ربر جلان قبول ناکن ربر جلان نرخن عدالت جواکی جهانی دان رونشتاندن او حتی نهاج مافین خو وکی گرتی کی سیاسی به پارمایه او از وکی حقوق ناسکی گرتناوی وکی رواندنه کی بناو دکم جبر کو هر گرتی یک با او کی دادمندی تدارزاندن ل ربر جلان ده انجام کمپلو کی ده هات رواندن او اف یک سوجه ربر جلان سیاست مدار لیدری گلی کرده امجی به کنفرانسی هولدن کو به دست به انسیاتیفا جهانی اج بازادیا ربر عبدالله جلان پاریزر سمیر صدق جی گوت گرک اف کنفرانس جسال 2014 2015 بهاتا پیکانین لتوی درگ ماینجی دیساجی او سرکفتی بو و ما روشا تندرستی ربرتی و روشا حقوقی و کمپلیل دجوی نقاش کر دیتنا پاریزران توا او بوکو کمپلو سوجکه و اف سوجه مزنجی به تجدید دوام دکه پاریزر صادق بانگل گل و جوانان کرکو حتی پیکانین آزادی ربر عبدالله جلان دا کون قادان و تبلیم شام ببن روشنبیرین من بجیجی گوتن آزادی ربر جلان ریا آزادی گلانه روشنبیرین من بجی دست نشان کرن کو ربر عبدالله جلان به فکر و تکوشیناخه مدرنیته کاپیتالیستیک بر و پروژه رهبری خسری دموکراتیک آباکور اروشرات سوریه نشانه وی
روشن بیران دیار کرد که دولتین کاپیتالیست هاوددن گرین آزادی خواست کنترل بکن و آن بخاپینن و دسری دولت ترک آداگر کر ویکی دکه اندام اکتیار روشن بیران آمن بجی امیر آخا گود اف بنگاف دسپیکا تکوشنا جیهانی یاجبو آزادی فیزیکی ربر عبدالله هجرانه او بیه نینکا گرین آزادی خواست و دنگی گرین کو بانک آزادی ربرتی دکن ابراهیم ابراهیمی جی گود ربر هجران گرینگی دا آزادی گرین روشراتا ناوین و بفکرین خو جبوان گلان ریا آزادی رونی کرد نهاجی دم وان گلانه کو آستا تکوشنا خو برند بکن و آزادی فیزیکی ربر اوجان پیک بینن دولت ترکا فاشیست حزر دکه کو بدلگرتن ربرتی د امرالیه ده و ارمانجن و پیک بینه لی تکوشنا ربرتی د گرتیگه هده بوی چافکانیه هیزی جبوگلان فکر و روح ربرتی د نوامه ده و امه بریا بلافکرنا فکرین وی آزادی و فیزیکی پیک بینن ایماد الاحمد جدست نشان کرد که دسترادارین زور دست جبو دلگرتن و کولکرنا گلان کارونان چه دکن گوت ایدی حاتی فهم کرن که مدرنیته کاپیتالیست دارستانه که یه خورد سردستی ین لوازن ربر عبدالله جنان به فکر و تکوشنا خواه شریوان قانون و سیاست کاپیتالیست کر مجی لباکر سوری افترز و بیردوزا ربرتی پشراس کر بگومان تکلیامه و به جهان رهبه لی همو تکلی و دانستاندن و ده چارچوه دموکراسیا راستقین ده چی ببین هفسروکا آنیا کایدری امینه آرسلان جیگوت امید سالانو ده تکوشینه مزنتر بکن هفسروکا آنیا کایدری امینه آرسلان برتک نشان ایریشین داوی ین لهمبر جنازهین کرد و را دستکرنا جنازهین دو قطیان ده دستی شانکر کو اول دیجیویه که به مالباتان را تکوشینه مزن بکن دسترادریا که به مهبی به پولیتیکای شهر تایبت زاروکن گلی کرد لکردستان و ترکیه قتل دکه ایریشی جنازهین جوانان کرد که او دو قطیان ده وان ده مالبات وان بردکن لهمبری ویه که بردوام دکن کمره آلیکاری و پشتوانی ابو مالبات خزمین خواه وندا کرنه یا آناتولیایی آنیا کایدری سیمین کنگره خواه آسایی دمک بری درخست ده انجام کنگره بدرشما بنرخین خوین بنگهین بر به سبروج آزاد و روبریان نو هاته البجارتن هفسروکا نو یا آنیا کایدری امینه آرسلان لسر مجاری آخوی بلیف کرکو اوید سالانو ده خطاته کشینه هین خورتر پیش بخینن دوی سرعت گریک دا گره از دبیجم کو قاسی جدست مواره قاسی کانبم وشخاک و حتی و ذاتن و جانا دوی بدنی ده هبه عمل دو زاروک خواهرن و گره از البا مالبات دابم و در دیوان بوان را پار وکم انشالله کچه جدست مواره از بکم و از دویم گره دیسا دبیجم گره مالبات هر کس بیجه ام بی قبول نکن و ام به هفرا به سرعجا گرینگ و تجرید آل سر زندانا و جنازه کد قطیا دا یعنی و نی قبول کرن تجار نی قبول کرن گره ام بی تف به هفرا به سرعجه در باز کن و به سرعجا گرینگ دا جی از سوز دادم از لبا مالبات دا لبا آلیکاری وان بم لبا دستک بدم والا و از جحمو دایی کارا دبیجم ام ببن یک برایم نرن یک به یک از وی دبیجم و ادبیم گره ام مالبات تول جم هفبن و تول با هفبن کس گره بی قبول نکه و اوینا ولات آسی و 5 سالان علی عثمان ده سال 1988 ده تبگر آزادی کرد ناس کر و جهنگی و تگوشینا خواهد دومینه دیار کرکو وید سالین 1909 نوت یک نوت سه نوت چهار ده ربر عبدالله جلان دیتیم و گوت اجگونده خربی ما هفته و سه سالی ما و که روژا دسپیکه ده سوز تبگر آزادی ما و تکوشینه دکم علی عثمان دیار کرکو او پشتی دمه که جبر رجما باسی مالا خواه بارد که
و گوت من مالا خواه بره لبنانه من زالی بکو تکوشین ببردل نابه الهمبری کجبو من مترسی هایجی من به کامیون خواه گل دبره قادا سرکاتی من جفر سد دید کوره برتی ببینم ویدمی براگ هاندنا شورش روژاوارجی ده سال 2012 و گریم گوند وش سال 2015 حتی بیستان من خیر بی هف سرکاتی جو کومنا شهید رمزی رکر علی عثمان بالکشان سر تجید کرنا ریبر عبدالله جلان و گود جدستی هر وراد پاریزی چته دوی بکه جبو آزادی فیزیکی ریبری خواه دوی امتکوشین خواه خورده بکن ریبرتی شورش که دیرو کی کر گل بگوده و میجی کر به چاوو گوه کر به چاوو گاف کر دوی گل تب نتنه گلی کرد گلین روشرات ناوین تب جی جبو آزادی ریبر جلان تکوشین بکن جبور بری دم پارتی گن شین هات دانین اندام مجلس شارداریا سیگر که یقلبانا شرنخه یه پارتی وکیوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی احمد گن و کروی عبدالرحم گن دو لچولترا دشتولته راستی ریشه چکداریا 4 کسان هاتن ده انجام ده احمد گن لجه بویری جانا خوش دستا و کرویجی بریندار بو جبو گن شین هات دانین کنیشینه نپیشی مالا گن آلتاخا تولیگیا یال سیگر که هاتی وگرتن هات راگهاندن ده هفسروکا گشتی پارتیا و کیوی و دموکراسیا گلان دم پارتی تولای حتی موڵاره و هفسروکی گشتی پارتیا هرمین دموکراتیک DBP کسکین بایندر سبه هرم باجاروک و سردانا شینا احمد گن بکن لیالیدن گودار نیجا ده دما بویاری ده برازی احمد گن محمود گنجی لویداری بو بیکو بریندار ببه جی خلاص ببو محمود گن تکداری بویاری جو آژانس مزوپوتامیا آخوی خارج شیخ و من بریار دادم بچن دار شواطئ بین جبون دکبن جطالبا ازو مام احمد و برا عثمان عبدالرحیم چون من دار توپ کردن لیدان ما چای چکردم گنشتن سر تاشته ما تاشته خار مدی عربه در باز با همی ساعت دوری 10:11 پیشرا یک جوان عربه پایار بود گازی میکرد و هرنج برا نسکن من دی نکرد خوا پیشرا 20 گازی کرد بجم آره تشته خوا بنارن شرا همینجور رابون بچین مگام چرتی ها چت خوازه در دیویچیان و انا دور بود حوالی ما این دید حوال ده بین 4 حبین یک کره صدیق بابات ابوبکر بابات دیگه عمریار آرام تفنگ بردانش خواه چند هم تفنگ بردا یک بلنگ قسمان مکات عبدالرحیم از چون بری خوابدم عبدالرحیم خواهی آتیا اوجدوی اسنایده دچه بر به مام احمد بشه خواب عبدالرحیم و مجولی دنگی تفنگات الخواز بریم مام احمد ارده کتی کلاشا صدق و بعدم بانا خروجی هم حقیق یعنی خروجیتی هم حقیق پیش راجی عمریار عربی سوار بود چو راوی این دیگه لنگا راوین پیش دا بریا سیم ها اینک آلوزی نو مالبات هم یاده بود اشته هیجت گفتن هیجت یعنی که خواست که همو ازدی بچن سر صندوقان و دنگ خواه بکار بینن بریارا ده 18 مهیده هل بجارتین انجمنین پاریزگهین عراقی پیکوره جبو ویتنی 6 روزمان نسران سری عراقی پروپاگاندا جبو هل بجارتین دوام دکه اندام مکتب سیاسی یعنی که خسرت رسول لباجاروک بشیقای سرب موسولی و درباره هل بجارتین ده آخوی راگهاند کو جبو کو ازدی وگرن سر جواری خواه خدمت کرن و ارکک وانه و گوت ام جبو خدمت کرن همون اشتجین موسیقی کار دکن ام پشکری خواه یا جبو همون اشتجان دوباره دکن هیوی دارم همو ازدی بچن سر صندوقان و 18 مهی دنگی خواه بکار بینن ماموسین اولیین هرتم خود نرینا اسلام دموکراتیک ده دبینند تکوشنا جباب دست خسنا مافین روایین گلی کرده هرتم رولکه گرینگ لیستنه ماموستیان اولیین کرکوکی بانگل خلکی باجر کرنکو ریل پولیتیکاین عرب کرنه و ظلم سر گلی کرد لباجر بگرن و بشتاری دنگدانی ببن و دنگ خواه بدن کسین کو جباجر در نکتنه اوی
ئێمە تێگەشت بێتین لەم دەنگدانە ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانیە ئەمە مافێکی هەموو کوردێکە لەم شارە ئەم شارە ئەیانەوە لە ڕێگای دەنگدانەوە لە دەستی کوردی بسەرن معلومە بۆ هەموو کوردێ لە هەر چوار پارچەکە دەزانێت کەرکووک کوردستانیە و تا ئێستاش چەند جارێک لە هەندێک لایەنەوە ویستویانە کەرکووک تعریب بکەن خەڵکەکەی دەربێنن بۆیە من داوام لە هەموو کوردێکی بە شەرەفی شاری کەرکووکەیە بچنە سەر سنووقی دەنگدان ئەمە هەموو شەڕەکە ئێستا هاتووەتە ئیعلامی و هەتا شەڕێکی قەڵەمی بۆیە ئێمە نابێ درێخی بکەین لەو خاڵە کە ئێمە ئیسپاتین کە کەرکووک کوردستانیە شاری خۆمانە ئێمە ساحێب ماڵین وا خەریکە میێوانەکان کە هاتوونە لەم لاولەولا شوێنەکەمان دەگرن و ئەیانەوە بە یاسا و بە قانون و لە ڕێگای سندوقی انتخابیەوە حەقەکەمان لێ بسەنەوە شارەکەمان لێ بسەن بۆیە من داواکارم لە هەموو کەسێک لە شاری کەرکووک لەوانی کە لە دەروی کەرکووکن دەنگیان بۆ ناو کەرکووکە داوایان لێەکەین چاویان ماچەکەین بگەڕێنەوە بە دڵێکی فراوان با کێشە و مەشاکلەکانمان وەلا بنین با ئێستا بنین بۆ کەرکووک ئیشەکەین بۆ کوردستان ئیشەکەین دەنگەکەمان بۆ کەرکووکەوە بۆ کوردستانە و بۆ مافی خۆمانە داوا ئەکەم هەموو کەسێک لە ڕۆژی 18 مانگ بچێتە سەر سندوقی دەنگدان دەنگ بدا بەو کەسێک کە خۆی پێ باشە دەنگ بدا بەو کەسێک کە ئەزانێ ماف و حەقەکەی وەرەگرێتەوە لە ڕێگای یاسا و لە ڕێگای سندوقەکانەوە. نالیدن گودارنیجا ایرو روژا دسپیک یا جشنا ایزیه جبر جشنا روژیا ایزی 4 روز بتلانه فرمی هات راگهاندن اوفیسا سروک وزیر عراقی داخویانیه که در راگهاند کو سروک وزیر محمد شیا سودانی ببونه جشنا روژیا ایزی 4 روز بتلانه فرمی جبو همو کارمندین ایزدی راگهاندیه د داخویانی ده هات گوتون سروک وزیر جشنا روژیا ایزی لتواهی ایزدیان پیروز دکه و بریاردایش بو تواهی کارمندین ایزدی 4 روز بتلانه فرمی به هروها ها دیار کرن جشنا روژیا ایزی یا ای سال دکه و روژین 12 کانونی کو ایرو دست بیدکه به باوریا ایزدایتی ده هفته یکم و دویم آکانونی روژین هری کرد انسالینه لما دوان هفته آنده 3 روزان روژی تگرتن لگوری آواین ازدایتی روژین 3 شم 4 شم و 5 شم روژی تگرتن دوان روزانده خوی نای رجاندن پیکانین و گوتنین خراب نای کرن کار نای مشاندن و تنه دعا تین کرن لما روژک بریا دست فکرنا روژیه یعنی روژا دوشمی جی هر مالباتک سوالک سرجی دکه و جوی روژی رجی روژا سربری تگوتن روژا اینجی جشنا روژین ایزیه ایرول باکوری کردستان دیسا اپراسیون قرکرنا سیاسی هبون هفسروکا دبه پان سیبینی هاته بنچاف کرن پولیسین دولتا ترک دری مالا رمزی بیهان شکاندن و مالاوی تبلیغ کرن هفسروکا دبه پان سیبینی رمزی بیهان نهال مدیریت پولیسان آمیر دینیه روژا 25 ترمه هجی گرلیا یجاستاری کادر آجار بناسناب دستان بوتان نسبینه لدیجی دورپیچ و بانگا تسلیم بونا پولیسین دولتا ترک بومبه خواه بخود تقاند بو شهید ببو ده انجام ده هفسروکا ده به پی رمزی بایهان جیهات بو بنچاف کرن پولیسین دولتا ترک جرگوتنه بنچاف کرناوی جبو همان بویریه لطاقا اورمان یا نفچه گورا جورا مرگیجی پولیسین ترک سرس به آویتن سر دومالان ده سرداگرتنه ده کو بیدایا اخباری هاتیه کرن مصطفی بور هاته بنچاف کرن د سرداگرتنا دنده جی باهوز بور جبرکو نل مالی بو نه هاته بنچاف کرن مصطفی بور هات بنچاف کرن برنه مدیریت امنیتا نفچه گوری سدما جزای 7 سال و 6 ماهان آخافتن پرتوک و نوچنه اکتیویستات بگراجین آزاد تجا عایشه کینجی به هنجت اندامتی رخصتن و پروپاگاندا رخصتن به آویکی نگرتی تدار زاندن دویمین دادگاه جزای گران آسیر تیجی نهی مجداری عایشه کینجی به 7 سال و 6 ماهان جزا کرد عایشه کینجی درباره جزا کردن ده گوت دادگاه 3 بهانه درخصتن پیش یک ده نوروز 2018 ده لسرت ده آخافتن آکو منکریه ده ناوی زکیا کاوا مازوم روشان هاتیه بکرانین شانده گوت اف کس اندامی رخصتنه و از سوجدار کرم یا دویمین نوچیا بنچاف کرنامن کو هفته ایران 2020 ده آژانس آنفی ده هاتیه و شانده دادگاه گوتنا دنوچه ده اکینجی اکتیویست تجایی اساس گرتیه و تجا کریمنالیزه کر و از سوجدار کرم بحانه سیمینجی ده دما سرداگرتنا مالا من ده پرتوکن ربر عبدالله جران دیتن
ikinci desti şankır ku cezakirna min êrî şekele dijî têkoşîna jinan û got di heftê îrona 2020 de li ser giliyekî li Amedê bi ser mala min de girtin wan dixwest min înfaz bikin lê dema gel derket Koranê û xwedî li min derket ez ji kuştinê rizgar bûm piştî binçavkirina 4 rojan jî hatin berdan di dosya min de biryara neşopandinê hatiye dayîn pişre min qeza trafîkê derbas kir û ji sedî 45 astengdar bûme ez hîna jî tedawî dibim û heftê carekê diçim îmzeyê davêjim qedexeya min a derketina derve welat jî heye. Qeyyum beriya hilbijartinan tevahiya malê şaredariyê yê li 2 herêman dewrî waletiyê kir. Qeyyumê şaredariya bajarê mezina Amedê beriya hilbijartinên rêveberiya herêmî gelek neguhêzbarên şaredariyê dewr kirin. Qeyyum û waliyê Amedê Elî Ehsan Sû îcar jî dest bi dewrkirina parên şaredariyê kirine. Meclîsa şaredariyê ku ji çendek memûrên hatine tayin kirin pêk tê 14 mijdarê biryarda û para ji sedî 33 ya herêma pîşesaziya organîze OSB ya Qaracadağê û para ji sedî 13 a herêma tekstîl îhtisas pîşesazî dewrî serokatiya şopandina veberhênan û koordinasyonê ya dibin sîwana waletiyê de kir. Di biryara meclîsa şaredariyê de hat diyarkirin ku di hevdîtinên meclîsê de biryar hatiye dayîn ku her du parên behsa mijarê di encama piraniya dengan de hatine dewrkirin. Lêberê di biryarê de ji bo dewrkirina paran tu sedemek nehatiye dest nîşan kirin. Bi para xwe ya ji sedî 33 re 5 nûnerên şaredariya bajarê mezina Amedê li herêma pîşesaziya organîzeya Qaracadağê hebûn. Li herêma tekstîl îhtisas pîşesazî jî bi para xwe ya ji sedî 13 du nûnerên wî hebûn. Qesedê ragihandin ku li başûrê Hesekê dikên avêtina topan yên çeteyan dîtine û desteserkirine. Navenda ragihandina Qesedê bi daxuyaniyeke nivîskiyê dest nîşan kir ku hêzên wan li navçeya Şedadê ya kantona Hesekê operasyona lêgerînê li derdora baregeha wan a hevbeş a bi koalîsyona navnetewî li darxistine. Hat diyarkirin ku operasyon piştî êrişên bi hewanan ên li ser baregehê pêk hatiye û hat gotin du operasyona lêgerînê de nêzî gundê Edla yê li başûrê Şedadê dikên avêtina topan hatine dîtin. Hat gotin bi van dikan sivîl jî dihatin hedefkirin. Duh gundên Herîrî û Hemad ên Şedadê ku tijî sivîlin hatine hedefkirin. Armanc ew ku tirsê di nava şêniyan de belav bikin. Qesedê got ji bo parastina ewlehî û silametiya şêniyan ji gefên li ser herêmê hêzên me dê di şopandina terorîstan û girtina wan de du dil nebin. Li Pakistanê êrişa xwekujî hat kirin herêkên 23 kes hatin kuştin. Êrîş nîvê şevê li herêma Dara İsmaîl Han a li eyaleta Heyber Pakhtunxwa ya li nêzî sînorê Efganistanê pêk hat. Rayedarek ji AFP'ra axivî got gelek kes di xew de hatin kuştin û kincê sivîl li wan bû. Ji ber vê yekê jî em hîn hew didin diyar bikin bê hemû leşker bûn an na. Rayedar ragihand ku herîkên 23 kes hatine kuştin 27 jî birîndar bûne. Êrîş Tehrîkî Cihad Pakistan TJP ya serbe Tehrîkî Taliban Pakistan TTP berpirsiyariya êrişê li xwe girt ku wekî Talibana Pakistanê tê nas kirin. Ûnûçeya dawî gudarnêja şerê Hamas İsraîlê 86 rojnamevanan jiyana xwe ji dest daye. Şerê di navbera İsraîl û Hamasê de ku heftê cotmeha 2023 dest pê kir bênavber didome. Heya niha de encama şer de bi hezaran kesan jiyana xwe ji dest da bi 10 hezaran birîndar bûne bi 100 hezaran mirov jî koçber bûn. Bêguman rojnamevan jî wekî li her derê di şerê Hamas û İsraîlê de bûn hedefa êrîşan û jiyana xwe ji dest didin. Ofîsa ragihandina hikûmeta Filîstînê diyar kir ku du rojnamevanên din jî li xezayê jiyana xwe ji destane lê navê wan nehate eşkerekirin. Li gorî heman çavkaniyê ji destpêka şerê di navbera İsraîl û Hamasê de heya niha 86 rojnamevanan jiyana xwe ji dest daye. Hikûmeta Filîstînê ragihand ku ji bo ku rastiya şer neyê zanîn hikûmeta İsraîlê kuştina rojnamevanan vedişêre.